Propozim buxheti për vitin e ardhshëm është tradicionalisht për mbulimin e shpenzimeve shtetërore dhe mbrojtjen e standardit jetësor. Por rritja e projektuar e bruto prodhimit vendor prej 3.8% në kushte të tilla gjeopolitike është e vështirë të realizohet. Këto janë komentet e para të ekspertëve për arkën shtetërore, e cila vitin e ardhshëm do të arrijë mbi 6,73 miliardë euro. Јас не сум преголем оптимиста дека ќе успееме да ја реализираме, иако навистина таа стапка реално е остварлива доколку биде ставен во функција полниот капацитет на администрацијата и се задржи фокусот на капиталните проекти кои можат да генерираат таков раст. Ова е буџет на стабилност, континуитет и реалност, според мене. Да, има и простор за критики секако. И создава една основа за посилен инвестицијски циклус во 2027 и довербата во однос на меѓународните partneri. Ata thonë se nuk kemi kapacitet për realizimin e investimeve kapitale. Rekomandojnë që për rritje dhe zhvillim, shteti të krijojë një ambient për rritjen e investimeve private. Станува дилемата дали истото и ќе се реализира во пракса, имајќи во предвид слабата кондиција, особено на градежната оператива, а и би рекол и капацитетот на јавната администрација истите да ги реализира. И секоја година, заради тоа традиционално имаме релативно скромни стапки на остварување на капиталните инвестиции. Да, има и потврлање во однос на капиталните инвестиции. Јас често во јавноста говорам, еве и сега е најавено, некаде намалени капитални инвестиции за околу 650 милиони евра. И тука се поставува исто така предизвик и за оваа нова 2026 година во однос на исполнувањето на капиталните инвестиции. Тоа во континуитет наназад се случува често. Me propozim buxhetin, deficiti buxhetor është projektuar në 3.5% të BPV-s ose 637 milion euro. Investimet kapitali janë ulur dhe janë projektuar në 650 milion euro. Për mbulimin e borxhit është planifikuar të huazohet rreth 1.7 miliardë euro, nga të cilat 950 milion përmes euroobligacionit. Parashikimet janë që BPV-ja vitin e ardhshëm të rritet me 3.8%, ndërsa inflacioni të jetë 2.5%.